Nah, ayo Kang Berod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kamu jangan makan sambal. Bila Terus? salesma sehari nyusukan salesma polo muncul wae salesma mau. Wah. Rekoret. Biasa syutingnya rek di kebun deh. Bersiap-siap ya, rek marangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ini orang biasanya. Jadi seperti biasa berangkat syuting deh. Tunggu itu ayah anu kesanti Kang Berod. Nah, orang di baturan jeung si Samud. Samud ya. Samud, Samud. Bercek anjing cewek. Kacau. Anu teh. Mulai. Action. Ini sok sedikit sih. Tiga apa? Kualitas ada. Ya udah, kamera. Sun. Kualitas ada sekarang malas ya. Pusing ayo. Ampun. Ampun. Berak siap. Ampun. Tong hilapnya tonton terus CAC channel pokoknya mohon di subscribe nah biar semakin rame lagi ya lumayan udah pakai lagi tidur 17 ya siap jadi nanti episode 17 terus ninggal anu kamari anu di upload di Jumat tong hilapnya tonton dulu ya. Karena hujan guys, hujan. Maliur. Saya teh YouTuber solo cerita nanti. Adegan si Alon jeung adegan si Samud jeung si Asep dak baung. Hujan guys, cuacanya guys. Mendung banget guys. Kira rumpul. Kemarin sama istri. Gimana kemarin sama istri? Abang, ini dulu bentar. Gimana kemarin? Aman? Rumah tangga? Damai. Damai. Jelaskan ratu istri nu mana? Kita istri nu mana? Jelaskan istri nu mana? Pelakunya. Oh iya, pelakuna iya pelakuna. Itu ada ganti. Ini guys.
Neng, sama Neng. Serius, Neng? Iya. Bukan kacamata gitu tadi. Tegia bercinta euy. Ya. Kamera boleh. Kehujanan ceritanya guys. Masih pakai kayaknya. Action. Kumaha ya. Serius. Siapa yang pakekeun? Turun kali beungeutna. Tara lila. Kurang pe. Anak teneng. Tara lila teh ya tahan lah nya pas action. Anak teneng. Ya anak anu rada ieu tadi masih nya. Anu kosong tadi ngomongan teh. Penting mah ngomong ngasih lisan. Kita kieu. Bener tiris. Bios neng sama tiris kieu. Jangan lupa subscribe, komen, Like gitu. like channel ini. Tuh.